во момент кога излага твојот прв филм и кога учествува на фестивали, ти не си во можност да присуствуваш на овие фестивали. Како те прави тоа да се чувствуваш? Како ти е поради тој факт? Pa znaš šta, da, to je vrlo čudno. Zapravo mi smo imali svjetsku premijeru na Tallinn Black Nights festivalu koji je bio krajem godine i onda je film krenuo po festivalima. Zadnji festival na kojem je bio Beogradski fest u 3. mjesecu, kad je već korona naveliko krenula, ali na festu u Beogradu je tad još djelovalo ko da je sve normalno i u principu onda je krenulo to hrpa otkazivanja festivala gdje smo imali pozivnice, hrpa nekih festivala koji su prebačeni u online svijet i to je nekako zapravo kao redatelju moram priznati da je jako čudno, da je onako da meni osobno nije to, u smislu mislim da ipak festival nekako većinu svog smisla stvarno doživljavaju u tom nekakvom fizičkom prisustvu i tom kontaktu s publikom, makar naravno online svijet ipak ima i neke prednosti, lakše možda doprijeti do šire publike i tako, neću reći da nema svoje. Ali je bilo malo čudno u tom smislu. Ono što mi je bilo drago da smo mi krenuli u kino distribuciju u Hrvatskoj, koja je čak bila dosta uspješna i onako većinom smo zapravo preko ljeta smo odradili jako puno distribucije u ljetnim kinima na otvorenom, što je onako bilo super jer ipak bila dovoljna distanca, kina su bila na otvorenom, nije bio zatvoreni prostor, tako da u tome nekako dalo mi nekako stvarno tu satisfakciju tog kontakta s publikom, Q&A poslije, jedne onako jako lijepe distribucije koja se sad zapravo krenula opet u nekakav jesensku shemu u kina na zatvorenim prostorima. I evo, mogu reći da još puno bolje funkcionira i puno više ljudi dolazi čim su projekcije na otvorenom nego na zatvorenom. Ali u svakom slučaju jedno čudno malo iskustvo i evo, nadam se da ćemo se ipak kroz neko vrijeme vratiti normalnom svijetu, znači nekakvim fizičkim druženjima, kontaktima, jer mislim da puno toga se može obaviti preko interneta, ali ipak taj nekako svijet gdje radimo preko interneta, imamo Q&A preko interneta, imamo sastanke preko interneta, ne znam, mislim da ipak tom svijetu dosta toga fali. Ovo je tvoj дебютантски film и првата работа што ја забележав е дека практично користиш едно женско писмо. Е филм помеѓу кој е фокусиран на два женски лика. Како дојде до оваа одлука? Можеше ли ова да биде однос помеѓу татко и син? Или ти намерно со некаква идеја влезе во тоа да ова биде една приказна, еден однос, специфичен однос помеѓу мајка и керка? Pa ja se volim, pošto me dosta pitaju za usporedbu s mojim kratkim filmom Piknik, koji je bio dosta nagrađen, dosta ga ljudi zna, onda se volim šaliti da mi je za kratki film, da mi je za odnos oca i sina bio potreban kratki film, a za odnos majke i kćeri jedan jako dugi film. Pa ne znam, jednostavno mislim da je tako ispalo. Nekakva ideja za film je potekla iz stvarnog životnog iskustva, nekakvog familijarnog i u principu iz toga je krenula ta ideja. Samo sekundu. Ne, super. Jel prekida? Ne, u redu je, super se te čujem. Da. Background noise su super, tako da... Da, dobro. I zapravo ideja je krenula iz nekakvog stvarnog životnog iskustva i onda zapravo taj nekakav ženski odnos mi je kao autor bio jako zanimljiv jer mislim da je vrlo kompleksan, bilo mi je jako puno toga tu za istraživati, a opet s druge strane ne mislim, kako kažem, danas ovo doba rodno gdje se jako, ajmo reći, promoviraju neke rodne stvari, mislim da stvarno je nebitno jer na kraju žena radi film o muškarcima, ali muškarac film o ženama. Mislim da je bitno da netko osjeti strast prema svojim likovima, da se to radi na jedan način koji je
slojevit, da stvarno kao redatelj pristupite ozbiljno. Tako da u tom smislu nisam imao sumnje toga. Uostalom, kroz povijest kinematografije, mnogi muški redatelji su radili sjajne filmove o ženskim odnosima, ne znam. Možda je recimo dobar primjer Bergman, koji je zapravo bio majstor tih odnosa i čiju kinematografiju jako cijenim. Интересно ми е тоа што во филмот уште од почеток воспоставуваш еден тон и се држиш до тој тон до крај. Посебно ми е специфичен начинот на снимање, на кадрирање. Практично камерата е залепена цело време на главниот женски лик на керката, а другото е се некако во измаглица, надвор од кадар. Кога дојде до таа идеја или тоа беше некаков процес да на тој начин го реализираш филмот? Da, pa to je proces s time da se ta nekakav stil, redateljski stil nadovezuje dosta i na moje kratke filmove. Jer i većina mojih kratkih filmova su snimljeni istom ključu. Znači, pratim jednog lika u krupnom kadru cijelo vrijeme. Neki moji kolege s faksa su se znali šal da ja nisam nikad snimio širi kadar u životu. I tako da taj stil je nekako baziran na tome što mene kao redatelja zanima. A mene uvijek zanima čisto samo ta esencija, a to je taj nekakav emotivni doživljaj glavnog lika, čije emotivno putovanje pratimo. I u tom smislu taj stil zna nekad biti zahtjevan, jer nekad ne vidimo akciju, hrpu nekih stvari, samo iščitamo kroz emociju glavne glumice, ali ja mislim na kraju da je ipak puno zanimljiviji za mene kao redatelja i za gledatelje, jer ipak na taj način stvarno doživimo, kao da svijet gledamo kroz oči glavne junakije, kao da ulazimo u glavu te glavne junakine. I na taj način mislim da puno emotivno doživimo film i to stvarno, i to je nekako najveća satisfakcija da sam stvarno i recimo i s običnom publikom, makar je film jako art house, malo i zahtjevan za gledanje, ali čak i da je obična publika recimo na projekcijama, često zna jako, jako emotivno reagira, puno ljudi plače, puno onako, u tom smislu film, ja bih rekao da možda nekad ono što je dobro, ono što mene ispunja, možda nekad ima podijeljene reakcije, ali ono što je dobro, mislim da nikoga ne ostavlja ravnodušno, nego stvarno, i mislim da je to isto dio tog stila koji nas nekako prisiljava da ste stalno s tim likom. Što nekad može i smetati, nekad bi rađe bi htio udahnuti zraka, otići negdje drugdje, vidjeti lijepi total, vidjeti, ne znam, neku ljepotu tog kraja, a ovako ne možete jednostavno pobjeći od tog lika i prisiljeni ste za to, ali mislim kad to prihvatite da jednostavno da je emotivno iskustvo puno dublje. Кога сме кај тоа, овој филм е сниман колку што ја можев да видам негде во Далмација. И меѓутоа тоа може да се помири се само и да се осети, да се види некаде на ивица на кадар. Сакав да те прашам кој дел од Далмација е ова и освен главните протагонисти, кои се другите луѓе што играат во филмот, затоа што ја имам чувство на некаква дека се работи за некаква као документаристика, као некои луѓе што се локални жители таму. Не све делува дека се глумци и тоа му дава некаква атмосфера на документаристика, на реализам, на веродостојност. Ајде нешто повеќе за тоа. Да. Pa mislim da si sve uspio shvatiti dobro, znači to je jedan dio Dalmacije, specifično dolina Neretve, gdje rijeka Neretva se uljeva u more, koji je kraj odakle sam ja rodom i koji je ovako vrlo specifičan kraj, prepoznatljiv prema jednom vrlo burnom temperamentu, prema tako vrlo specifičnim likovima. I u tom smislu mislim da se taj kraj jako osjeti kroz te lokalne, ajmo reći, sporedne uloge, koji su zapravo glume većinom lokalni natuščici i koji su zapravo daju specifičnu nekakvu boju i miris i okus. I mislim, to je jako zanimljivo što mislim da s jedne strane vrlo malo se tog kraja vidi zbog koncepta. Film je vrlo u krupnom kadru,
a opet s druge strane mislim da s druge strane nekako jako puno ljudi koji je gledao film kaže da je jako neretvanski, da se jako pogodio. I u smislu mislim da je to povezano i s pričom i ti susjedi koji se uvijek su nekakvim svađama oko zemlje i ti nekako malo mišljeni. Znači, puno je to elemenata koji su jednostavno na nekoj višoj mentalitetskoj razini vrlo specifične i ljudi, recimo, kad sam imao premijeru čak dole, ljudi su jako osjetili taj film kao svoj. I tako da... Da, mislim da je vrlo specifično. A колку беше тешко да се работи со натуршци? Има одредени сцени кои делуваат комплицирани. Кој ти беше пристапот на работа со нив? A vrlo je zanimljivo što ovako kad objektivno pogledam da je s naturščicima bilo opet posve različito raditi. Ovisi kako koji naturščik. Zato što imali smo nekakve naturščike koji su stvarno bili amaterski glumci, koji su znači ljudi od dole, ali su glumili nešto u kazalištu, imali su nekakvog iskustva i s njima je, čak s nekima od njih je bio baš pristup vrlo sličan ko s glumcima. Znači, tekst, naravno ja sam im dao nekakav tekst, oni su nešto malo unijeli svoje, nisu se držali, ali ima neki koji su stvarno, otprilike scena kakva je bila, ostala je ono ista do kraja. I s njima je bio pristup isto uputa, isto slično ko recimo Dari i Nevi koji su glavne glumice. A sad bilo neki naturščika koji stvarno nisu imali nikakve, recimo, ne znam, dobar je primjer Doktor, koji je stvarni doktor i koji su onako jako improvizirali, koje je bilo jako trebalo, ajmo reći, hvatati na neki način. Tako da s njima je bio ono, puno više freestyle, ali ono bilo zanimljivo da tu recimo dosta možda raz glavnom glumicom, da ona zadrži to u smislu da ona nekako ipak vodi scenu gdje treba ići, a da onda se ti glumci, da oni ako čak i oni negdje odu, da ona ipak vodi emotivno, jer oni su opet bili jako prijemčivi, svi su bili jako talentirani, jako dobri, jako su dobro reagirali na podražaje, tako da... Kad je tekla odjavna špica, video sam da je ovaj scenarij u razvoju prošao neke faze, neke skript doktore i to. Sad, koji je tvoj stav prema tome? Mislim da u zadnje vreme sve nekako tako funkcioniše i ja ponekad mislim da to može da naruši neku osnovnu ideju autora, a sa druge strane ne znam, baš mi je to neko pitanje da li je to neophodno ili jednostavno se mora? Ja bih rekao da se ne mora, ja ne mislim da se mora, ja mislim da je možda, da može biti korisno, u smislu da prolazite kroz te neke faze, prolazite nekako i kroz testove, kroz ljude koji vas testiraju, koji pitaju jeste sigurni u ovo, jeste sigurni u ono, daju nekakve konstruktivne ideje i tako dalje. Mislim da je bitno da vi kao nekako autor, da ste dosta čvrsti, da znate što vas zanima, na koji način želite to ispričati i u tom smislu mislim da morate imati stav. Mislim da to može biti opasno možda za neke ljude koji su možda labilniji, pa onda znate kad imate 50 ljudi dobit ćete 50 mišljenja, što je super, ali vi onda morate sami znati uzeti tih 50 mišljenja i imati sami svoje mišljenje i od tih uzeti ono što vam ne odgovara, odbaciti ono što vam ne odgovara, pa od koga god da dolazi. U tom smislu mislim da može biti možda opasno za neke recimo autore koji su možda malo osjetljiviji na podražaj, ali tako, pa nam dobiju previše inputa odjednom pa se izgube. Tako da u tom smislu meni je bilo korisno, s time da naravno, ali opet ja imam dosta čvrst stav oko nekih stvari, a opet imam i čvrst stav da je scenarij samo podloga za snimanje. I to mi je nekako da kad se uđe u set, kad se krene rad na scenama, da se taj scenarij zaboravlja. Znači,
Ako vidite živog čovjeka, nešto ne funkcionira, nešto ne odgovara, morate reagirati, promijeniti. I tako da, scenarij se uvijek na novo piše. Scenarij može biti dobra baza, a pogotovo u ovakvom tipu filma koji mora biti jako realističan, jako istinit, jako osjetljiv, jako suptilan. Znači, to nije neki skriptirani hollywoodski akcijski film, pa onda imate neke drama points koji idu i skript doktorski napravljeno, nego ovo vrlo jako puno ovisi o likovima, o glumcima, o izvedbama, tako da taj scenarij se nanovo pisao i na snimanju, a opet se nanovo pisao i u montaži, gdje smo opet neke stvari mijenjali, znači zbog montažera Dragana Von Petrovića, opet su se neke stvari nanovo konstruirali. Tako da to je uvijek, scenarij je sam faza zapravo. Na kraju finalni film je ono što vrijedi i što je produkt puno stvari. To si ti umislila. Jesam to umislila? Što si malo po guzici dobivala? Malo po guzici? Pa to su svi dobivali, što? Da ne možeš jednom reći kako je bilo. Филмот излезе минатата година. Дали веќе работиш на нешто ново? Radim na jednom, film ide, trenutno ide po festivalima i tako dalje. Imali smo kino distribuciju u Hrvatskoj, nadam se da ćemo i u drugim nekim zemljama. A u principu, trenutno radim na jednom dokumentarnom filmu. Opet nešto drugačije, makar zanimljivo je, baš me neko pitao, kada radiš opet film o međuobiteljskim odnosima, a zapravo sad radim film o košarkaškom timu. Jedno zapravo o zadnjem košarkaškom timu Jugoslavije, zapravo s nekakvom naglaskom na to zadnje evropsko prvenstvo, kada je već dolazilo do nekakvog raspada zemlje. I onda je bilo dosta zanimljivo što ima jedna rečenica, zapravo od više njih, da kažu mi smo bili kao obitelj, jer stalno su bili skupa, vrlo mladi dečki, jako puno. Tako da, opet su nekako, ja bih rekao, međuobiteljski odnosi, ali sada, ajmo reći, više muška priča, odnosi unutar jednog tima, a koji na nekakvoj većoj razini govori o odnosima o puno toga. Ja ću samo reći da u principu da nisam nikad bio u Skopju, a užasno bih htio, tako da evo, žao mi je jedino što je takva situacija, ali evo, drago mi je da ima ljudi koji stvarno zanimaju još filmovi i evo, veselim se da ćete moći pogledati film, a nadam se da ću imati prilike neke druge godine. Pa makar i bez filma, makar i bez filma doći na Cine Days, evo, i uživati u Skopju i super atmosfera. Čeka me još Stipe iz Komina, a on već 20 dana čeka za ove terapije. A vi ne želite to?